nastavku programa domaćin će vam se predstaviti jednom malo drugačijem svetu. Ne kroz igru, već kroz pesmu, onu koja nosi duboku emociju i snažnu poruku. Pesmu koja govori o korenima, veri i ljubavi prema otadžbini i onome što svako od nas nosi u srcu, a gde se nalazi. Pesmom Hej, crven cvete predstavit će se članice prvog ansambla Kud Opanj, Milica Maksimović i Anđela Gajić. Molimo vas da ih pažljivo saslušate i nagradite u tokom aplauzu. Molim da izađete na scenu. Začanicu tebi šnečane, zočista